Poštovani gledaoci, gledate web televiziju Zlatni Ljiljan. 24 sata dnevno mi smo uvijek sa vama. Naša i vaša web televizija Zlatni Ljiljan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kada je u pitanju brak u islamu, odnosno brak kao jedan od osnovnih segmenata zdravog, normalnog, uspješnog života, onda kažemo da je to tema od izuzetno važnog, velikog, bitnog značaja, tema koja treba i mora biti zastupljena u našim životima onoliko koliko je neophodno da ta tema prouzrokuje kvalitativne promjene kada je u pitanju brak, zasnivanje braka, kvaliteta bračnog života, bračna harmonija, osjećaj ugodnosti, veze, ljubavi i svega onoga što je potrebno za jedan normalan, za jedan lijep, za jedan insanski život, za jedan lijep ambijent u kojem će djeca moći normalno da se razvijaju, normalno da se odgajaju i da odrastaju u zdrave ličnosti koje će, ako Bog da, kad zauzmu poziciju u društvu, napraviti promjene, bitne promjene, suštinske promjene koje mi danas ne vidimo, a zbog čega mi imamo određenih problema koji svi osjećamo bilo gdje da se nalazili. Dakle, tema brak, bračni život je tema od životnog značaja. Zašto kažemo da je od životnog značaja? Pa upravo zbog toga što prosjek ljudskog života je negdje 75-85 godina, zavisno koju statistiku i koju državu posmatramo, a prosjek mladenke, prosjek starosti mladog bračnog para u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi nekih 25 godina. Što znači da 3/4 života provedemo u braku. Zato kažemo da je to pitanje od životnog značaja. Dakle, 3/4 veliku većinu svoga života provećemo u braku. Od okolnosti, od stanja u kom se nalazimo u toku braka, zavisi, dakle, i veći dio našeg života. Kakav nam je brak, definitivno, zasigurno će biti i determinirati kvalitetu našeg života. Zato je to vrlo bitna tema koju trebamo puno razgovarati, tema koju treba puno čitati, izučavati i što je po meni najbitnije tema u kojoj trebamo mijenjati dosadašnje navike koje smo nesvjesno usvojili od nekoga, a nismo nikada razmišljali da li te navike doprinose kvalitetu našeg života ili je to nešto što nam u tom kontekstu ne može pomoći. Kada govorimo o braku, kažemo da je brak sreća, odnosno da je to džennet kako na dunjalku, tako i na ahiretu. Kako je to? Pa upravo tako. Ukoliko čovjek ima hajrli, sretan brak, ukoliko ima hajrli pored sebe suprugu s kojom je zadovoljan, koju voli, koja ga poštuje, koja čuva njegov i svoj obraz i svoj imetak, koja vodi brigu o djeci i o svom domaćinstvu, zasigurno će se čovjek osjećati upotpunjen i imat će sve ono što normalnom čovjeku treba danas. Također, ukoliko žena pored sebe ima osobu, muža, koji je voli, koji je štiti, koji je čuva, pazi, koji je razumije i upotpunjuje sve potrebe koje ona ima vezano za njega, onda zasigurno ona će biti sretna i postići će u životu ono što želi. Dakle, kažemo da se radi o džennetu na dunjalku. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže za ženu s kojom je muž zadovoljan, ući će u džennet. A također Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da ćemo na ahiretu biti sa onim koga volimo. Što znači, ukoliko smo zajedno na dunjalku, u braku,
i nama je lijepo u braku, onda zaista imamo bračnu sreću. Onda imamo džennet na dunjaluku. Ali taj džennet je samo uvod, onaj pravi džennet na ahiretu. Zato kažemo, brak je institucija koja može biti džennet i na dunjaluku i na ahiretu, ali ne daj Bože, a nažalost takvih slučajeva ima danas puno. Ako brak nije funkcionalan, onda imamo problem. I taj problem zna prerasti u džehennem na dunjaluku, koji je obično uvertira za džehennem na ahiretu. Zbog toga, kažem, ovoj temi treba jako puno razgovarati. Da ne bi došli do problema u braku, da bi brak bio harmoničan i da bi brak bio džennet o kome govorimo, onda moramo razumjeti da je to jedan od životno bitan projekat. Projekat koji je ozbiljan. Za svaki projekat koji je ozbiljan, mi se trebamo adekvatno za njega i pripremiti. Nedopustivo je da se u brak upuštaju osobe stihijski, da se žene i udaju, a nikada nisu razmišljali o braku. Šta je to brak? Zašto im treba brak? Da li je prava osoba koju su odabrali? Da li je to osoba prava za brak? I šta će postići time? Dakle, želimo da ukažemo da je institucija braka i brak jedan projekat koji je vrlo ozbiljan, za kojeg trebaju određene vještine. Brak za kojeg treba se dobro pripremati i brak je projekat, dakle, zašto pripreme teku mnogo ranije nego kada dođe vrijeme braka. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kad je u pitanju odgoj djece. Odgoj djece počinje 20 godina prije njihovih rođenja. 20 godina. Dakle, o čemu govori ovdje Božji poslanik? Govori o nekakvim procesima koje treba pokrenuti da bi oni nakon izvjesnog vremena rezultirali hajrom, dobrom. Tako i ovdje isto. Govorimo o procesima koje treba vrlo rano u životu djece pokrenuti kako bi oni na kraju, kad budu stasali za brak, bili sposobni, kadri da razluče bitno od nebitnog i da se opredijeli za ono što će im donijeti sreću u životu. Dakle, za brak se pripremati mnogo ranije nego kad dođe vrijeme braka. U brak ulaziti spreman, o braku razmišljati kao o jednoj vrlo ozbiljnoj temi.